você fale um pouco desse quadro de Viking que eu tô pintando, a continuação, segure, a continuação daquele outra história. E eu quero que você fale sobre esse quadro. Pintando isso. Det her er et maleri som omhandler Dønna i vikingetida. Og det her er når den store høvdingen på Dønna, som heter Grankjell, dør. Det er hans død når han Hårek på kjøttet kommer med den største skipet sitt og 80 mann og setter fyr på huset hans Grankjell og brenner det ned og han blir drept. Så det her Essa história, amor, essa história de vikings, esse quadro aqui, é sobre esses homens, são 80 homens, para o pessoal do Brasil aí, 80 homens que chegam nesse local que é uma casa de viking, uma casa de viking, e que esse barco de viking também chega para atacar essa casa, entende? E matar esses homens de vermelho aqui. De vermelho. Det er dønnaværinger. De her som har på seg røde hjelmer, det er dønnaværinger. Og de med grønne hjelmer, det er kjøttaværinger. Esse aqui é o chefe. Der er han Hårek. Han står på båten og gir ordre til mennene. Está inacabado. Han er ikke ferdig ennå. Eu quero registrar, porque esse aqui vai ter um grande incêndio nessa casa. E todos aqui, esses de azul, são um grupo de como é o nome dele, amor? Desses vikings de azul? De verde. De vikinger, de bor på kjøttet. Det er mennene hans Hårek på kjøttet. Eles brigam entre eles mesmo, porque primeiro quadro pintei, eles invadem a ilha para pegar todas as comidas, os ovos, então eles ficam com muita rixa desse outro grupo de vikings. Então ataca essa casa e queima 30 homens queimados. Vi kan jo se på den her første maleriet. Det har vi her. Det her er første maleriet hvor at mennene hans Hårek og så sønnen hans Grankjell, Åsmund Grankjellsson, kommer og jager mennene hans Hårek på flukt. For de er på det her utværet og skal plukke egg og fugler og sel og sånt. Så det her er første maleri Elisabeth har malt. Amor, esse é o det her er han Åsmund Grankjellsson. Åsmund Grankjell, de Dona. Esse barco é o de Dona, que vivia em Dona. Né? Então, esses homens de verde, que são vikings também, invadiram toda essa ilha para tomar esses pássaros, ovos de patos e esse animal sério, que tem muita carne, e teve a volta, né? Teve o retorno. Depois de meses eles reuniram 80 homens que estão nesse barco, e eles todos de verde aqui são os que vão chegar na casa e eles estão dormindo madrugada, amanhã, não sei. Det er klart, for han Hårek han ble lynhakkepeise forbannet, for å si det mildt. For at de ble jaget ifra utværet, og så tok han hevn. E eles vão incendiar. Og her ser vi hevn hans Hårek på kjøttet. Amor, eles vão incendiar essa casa com todos os homens dentro. 30 homens morreram. São 80 homens atacando. Esses de verde são os homens que estão atacando a casa. Né? E os de vermelho são os homens de Dona, que está naquela outra história. Então esses homens vão atacar essa casa, incendiar, matar 30 homens. Inclusive o chefe que vai estar nessa casa, que vai morrer nessa casa. Grankjell. É o Grankjell, ele vai morrer queimado nessa casa. Aqui é uma outra pessoa queimada, e eles são muito... eles brigam muito, sempre de foice e de espada. Foice e espada. E essas coisas são a defesa deles, né? E vai ter muito incêndio aqui, então eu tenho que dar muito incêndio. 4 minutos esse vídeo, Elisabeth. Finito então. Está finito? É isso aí, eu quero registrar essa história de viking porque é uma história que aconteceu em Dona, onde eu vivo, e é muito importante essa história. Um beijo para vocês todo do Brasil aí. Um abraço para a Luna, para o Belvedere. Lia Magdalena. Para Lia Magalhães. E todos, e aprender um pouco criatividade, Betzales. Meus amigos, para você precisa essa. Ok. Beijo. Beijos. No mais. Isso, amor.